Ngobaba wayengazi yena wayengazi ngokhula ngithwala izinyongo ngobaba wayengazi yena ubaba wayengazi ngokhula ngithwala baba waye ubaba wayengazi yena ubaba wayengazi ngokhula ngithwala izinyongo ubaba waye ubaba wayengazi yena ubaba wayengazi ngokhula ngithwala izinyongo ubaba waye ubaba wayengazi yena ubaba wayengazi ngokhula ngithwala izinyongo ubaba waye. Kusile bogogo, kusile bomkhulu, makhosi amakhulu, siyabingelela. Undaba ezithatha indawo yalihaha inkosazane yamanzi eza ngemvula. Ngala sagcina nabalaleli. Namhlanje ngihambi ngedwa, ngihamba nomkhulu Jobe, ijobe lamajobe namhlanje. Siyakwamukela ephejini, singasho ukuthi ephejini or kwamaZulu emakhosini. Amen. Siyathokoza abalaleli namhlanje. Kunento nje engivuka ngayo ukuthi siyingane zamakhosi nathi siyadinga ukuthi sibe nezinto ezisikhuselayo. Siyadinga ukuthi sibe protected ngoba mawumakhosi unaso isigodlo abakwazi abantu ukuthi bafike bangcolise isigodlo sakho uthule nje ubabukile. Amen. Ngoba mawuyinkosi phela uyezwa nalo legama elithi amakhosi lisho ukuthi inkosi. Abakwazi inyanganyana nje zifike zodlala amadayisi lapho esigodlweni sakho, benza umathanda lapho esigodlweni sakho. So namhlanje lana sinomkhulu Jobe sizofundisa abantwana bamakhosi ukuthi nathi siba nazo izinto esiyi-protector ngazo siyingane zamakhosi. Maybe mangithi amakhosi masibuyele kancane to rephrase ukuthi amakhosi ayini. Amakhosi ingane ezalwe yembethe, imbethe ubukhosi, imbethe ukwelapha, imbethe ukuthandaza, imbethe abantu bamanzi, imbethe abantu basehlane, imbethe amakhosi ey'ntaba, abathandazi, abanye bathi abathandazi phecelezi, abanye bathi abakhokheli. Kodwa uthola ukuthi noma umthandazi kanjalo uba nesimo sokuthi uphiwe isigodlo sokuthi ube umelaphi wami owendabuko. Siyakwamukela mkhulu Jobe kwamaZulu emakhosini kondaba ezitha nabo dawo yalihaha. Namhlanje ngithi sifundisa amakhosi-ke ngendaba yephondo ukuthi uma umakhosi uyalifaka iphondo le-protection ngoba thina ingane zamakhosi asivumelekanga ukuthi sifake imithi egazini. The reason why singeke sikhona ukufaka imithi egazini ngoba imithi yokuvika imithi emibi kakhulu. Manje uma uyifaka egazini uba nenkinga-ke manje ukuthi ungene ey'ndaweni ezijulile, ungene esizibeni, ungene ehlane, ungene emanzini ngoba manje sowunuka le mithi la kuwe ekugadile, sowucabana nala bantu bamanzi. So uma ingane yamakhosi kunokuthi sikugabe, siye siprifere ukuthi sikwenzele into engathi iphondo noma intindili. Intindili into ebukeka inje. Siye sikwakhele intindili. Kule ntindili lena sifake imithi ngaphakathi, imithi eyokukuvikela, imithi ekuprotectayo ukuthi nawe ungabe umuntu ozithola ugadleka kalula njengamakhosi ngoba uma uyinyanga phela kumele uqine, uyagadleka, abantu bayakulinga, abantu benza noma yini phezu kwesigodlo sakho. So siye sikwakhele iphondo, wakhe iphondo, not ukuthi sikwakhele, kumele uthole iphondo noma uthele yona intindili, into esofaka imithi ngaphakathi, ufake konke okufunekayo ngaphakathi. Namhlanje bogogo nabomkhulu sizokhuluma ngamagone. La magone lawa akusiyigugu lezi, amagone, ibutho leli. Namhlanje sizokhuluma ngebutho, ibutho lokuvikela isigodlo sakho nempilo yakho, ibutho lokudonsa amakhosi wonke asemanzini, idalwa zasemanzini, umnono, umnguni, umndiki, umndawe, amakhosi wonke aphile emanzini laba bonzulu.
ibutho lakho leli eligade umsebenzi wakho, eligade nesigodlo sakho, ukuthi la inhlanhla zakho zonke kungabi khona umuntu okuthebulayo, noma ngazama athi uyeza ukungcolisa isigodlo noma uzama ukukuthebula, kodwa amandla wakho ahlele khona. Yayisinjalo mkhulu Jobe. Amen. Amen. La ukudla esikuthela kulamagone lawa webutho. Angazi ukuthi ngivumelekile mkhulu Jobe ukukhuluma ukuthi yini ukudla kwakhona. Ukudla lokho esikufakayo okufakwa phakathi kwalamagone lawa awebutho mase siqeda ukulakha. Ukudla konke lokho esikufaka ngaphakathi. Bayede bogogo. Makhosi. So namhlanje sizokhuluma umehluko phakathi kwebutho nezizwe. Amen. Kunomehluko phakathi kwebutho nezizwe. Izizwe ngoku-understanda kwami sizakhuluma nje mkhulu senze i-dialogue sichazisela abalaleli. Amen. Ngoba umkhulu ngisebenza naye kakhulu la esigodlweni. Indoda nje yathunyelwa abaphansi ukuthi izongilekelela ukuthi lesigodlo sakaNdabezitha sihlale sicinile. So ulwazi oluningi lithatha kuye, siyafundisana, siyasizana. Ngoba uma uyinyanga ngeke ume wedwa phela. Kumele kube nomuntu enigadele ukuthi makuwa lo omunye usukumile, makuwomunye nomunye uvusa omunye, ayisho banjalo phela. So lana in my ngokwazi kwami, there's a difference between ibutho nezizwe. Ibutho lakhiwa ngemithi, lakhiwa ngemithi, amakhubalo esiwafakayo phakathi kwebutho, liphinde lilande nempande ezihlala emanzini ngoba ibutho elamakhosi. Liphinde lilande nempande ezasemanzini, sithathe lodaka lwakhona nenhlabathi yakhona nama-roots wakhona. Kodwa ngeke sizisho lezo zimpande ukuthi yini, ngisho mkhulu. Yebo kunjalo. Yebo. Bese liphinde lakhiwe ngani? Impande ezabantu abadala. Amen. For example, sizanitshela lana like abomadlozane, abophakama, abomadlozane, abophophoma. Ngoba phela ibutho kumele kusebenze idlozi. Akusebenzi isigubhu osakhiwe ukuthi lesi isigubhu sifaka ilwane la ukuthi kusebenza isigubhu. Ibutho lisebenza ngedlozi. So mawulakha ufaka le izinto, ukudla lokudliwa abantwana bani bamakhosi, ukudla okuphakamisa ithunya, ukudla okuphakamisa idlozi ukuthi ukhulume ukudla kwabantu abadala. So ngoba ibutho lisebenza ngani? Ngedlozi. Ibutho aliqoshi idlozi, kodwa idlozi yilo elilekelela ibutho ukuthi lenze njani? Lisebenze. That is the difference between ibutho nani nezizwe. Ngoba ibutho lisebenza ngedlozi, izizwe isebenza ngani? Ngey'nyamazane. Sometimes idlozi lenzalo liyachisa lapho bese sowudonsa ngani? Ngezizwe. Sohamba ngani? Ngey'lwane. Manje senza umehluko phakathi kwani? Kwezizwe nani? Nebutho. Bayede phela. Hayi ungangena-ke mkhulu, mina sengikhulume kakhulu. Ngabikelela kubalaleli ukuthi abalaleli lapho. Amen. Cha, uJobe waseNyukhasela. Amen. Amen. Cha, njengoba beseshilo kuNdabezitha ukuthi ke lapha sisekuthenini sikhuluma ngebutho nangezizwe. Ngithini ukuhlukanisa? Angithi ke ibutho kahle kahle into esebenza ngokwedlozi, vele esetshenziswa amakhehla from phambilini. Bese kuba khona ke lezizwe ke ezisebenza ngezilwane. So ke ubungozi bakhona nani ke nobuhle bazo. Ibutho lihle ngani na? Ibutho into ehambisana nesidalwa sakho. Ozothi uma uyenza ihambisana nesidalwa sakho, awuyigcabi kodwa manje iyakhandwa nje kahle yenzelwe lezo zinto lawo marishwala khona, ifakelwe la mafutha khona. Lafakwayo phakathi. Ukuze phela lento ikwazi ukuthi ke ayiconnectane nedlozi lakho bese uyayibika. Uyibike ubatshele ukuthi bogogo nani bomkhulu, cha sengihambile ngayindawo ethile ngayolanda ibutho elizokwazi ukuthi ke lisilekelele. Kukhona ibutho lokudonsa, kukhona ibutho lokuvikela, kukhona ibutho labantu basemanzini nje ukuthi ke imoya yasemanzini including ezokulekelela nawe uma umuntu usebenza ukuze uhlezi njalo usemandleni, ngoba ukuze bangathi uma bekushaya bese uvele uyawa nje kalula kanjalo.
So ke lezi zinto lezi lamabutho lawo asuke kulekelela ekuthenini na umsebenzi wakho uhlezi umile, ungathi umsebenzi ungamsaqondi ukuthi manje sekwenze njani. So ngakho njalo ngaso sonke isikhathi ngoba ke ahlukene njengoba besichazile ukuthi lela butho lela livikela isigodlo ukuthi ke naneyinkinga phela zabantu umuntu mayefika mayinenkinga nase isigodlo siyathwala. So ukuze isigodlo singathwali bonke lobunzima lobu ufune ukuthi ke kube khona into ezokwazi ukuthi idedise lokho. So yingakho ke sikhuluma ngalezi zinto lezi ezikanje ngoba ukhona ukuthi uthatha umuntu athi mina ngiyasebenza kodwa umsebenzi wami akubonakali noma abantu bayeza kodwa abakhokhi. So ke yila khona sekudingakala khona ke sesithi ke okay nali ibutho ozosebenzisa leli butho leli uzolisebenzisa uzolixoxisa ushunqise uxoxise ucela ukuthi manje malidonsele ngamandla. Amen. Okay, yabona ukuthi ibutho cishe lifana nazo izizwe. Kodwa izizwe i-difference yakhona ukuthi lapho idlozi alisasetshenziswa, sekusetshenziswa lamakhubalo nemikhovu nayo yonke into iy'lwane lezi esizifake phakathi kule goli. For example, izizwe zikhona izizwe ezokudonsa imali, zikhona izizwe ey'gada ibhizinisi, zikhona izizwe ezenzani ezokubulala, izizwe zempi, zikhona izizwe ezokuphengula, abanye baphengula ngezizwe. Amen. Khona nezokulanda. Nazi izizwe futhi ezokulala. But i-disadvantage yezizwe mawumntwana wamakhosi ukuthi phela mawumntwana wamakhosi kumele uhlale upure. Kumele uhlale uye endaweni ejulile, uhlezi uklini ukuthi amanzi angakuqoshi ngoba uphila esimeni samanzi. Manje mawusebenza ngezizwe ke nalo idlozi sometimes lamakhosi liyachifta mkhulu lihambe kuwo. Alihlali la kunqole khona idlozi elamakhosi. So ibutho into emnandi ngalo ukuthi sisebenzisa imithi yona leyo mvelinqangi asiphe yona. Siyayigaya imithi bese masiqeda sizixhumanise nawe kune-ritual thizeni esiyenzayo ukuthi uxhumane nalezizwe lezi ukuthi ushadane nazo nedlozi lakho. You understand ukuthi nihambisane kube yilo esikuphakamisayo idlozi ukuthi ligadele lamabhonewani webutho. Ibutho i-difference ukuthi lisetshenziswa yidlozi, siphakamisa futhi senzani siyali-enhance abantwana siyaliboosta idlozi lakho ukuthi lihlale ligijima lihlale linamandla. Siyababoosta nabo laba abasemanzini ngoba le bhone leli elokulanda abantu bamanzi liye lihlale amalanga andlula kwesikhombisa emanzini. Ukuthi labantu basemanzini bonke bakhona ukuqoqana kahle ukuthi mase sililanda silifaka esigodlweni sakho uyazi ukuthi bonke bamanzi bakhona bacocene. Umndawo awudonsi nzima, umndila awudonsi nzima, ibutho lasemanzini alidonsi nzima. Yabona into ezinjalo bese lempi-ke yeligade ukuthi noma unomgidi noma kwenzakalani ngoba abantu bayeza phela bathenga bayenze nento zabo ukuthi siyasivala lesigodlo siyawuchitha lo msebenzi. Leli elikhona lokwenza ukuthi noma yini abayenzile ingabi namandla, isigodlo sakho sihlale siphefumula njalo. Uyayibona into enjalo. Leli mina eligade wena lelo lomsebenzi elokuthi ungakhohlwa ukuthi mawuyinyanga ngokwenzalo mawuphiwe amathwasa kumele abe khona noma ungawadonsanga. Idlozi liyakunika abantwana okumele kube yibakho benzayo. Bese kwenzakalani ngesimo somona maybe udadewakho renye inyanga osebenzisana nayo bese enzeni azame ukuwaqosha noma azame ukukuvala ukuthi amathwasa wakho makumeleze adonse inyawo, makumeleze adonse inyawo nawo ama-patients. So lelo ligade livimba lokho ukuthi inhlanhla zakho zenzalo mazingahambi noma umuntu azama ukuyivala kodwa ehluleke khona. Shuthi mhlambe angadileya kodwa kuwukuthi akaphumeleli. Angadileya but kuwukuthi akaphumeleli. Bonke laba bokumele ube nabo bazogcina bafinyelele kuwo. Nawo amaklayenti wakho ayogcina afinyelele kuwo. And ney'nhlanhla zakho noma ngazama ukuzidileya kodwa zogcina zenze njalo zimanifestekile. Sezenzekile. So liyanceda yonke into. However, please note ukuthi yonke into la emakhosini isebenza ngani ngokujula kokuthi ukhuleke.
yonke into uyayikhulekisa la emakhosini. Asinayo i-magic thina bomkhulu la emakhosini Yebo, ngoba kwalona kunjalo, ibutho magic. ulibeka-ke la elandini lakho la ukhuleka khona Yebo, ngoba kunjalo. the more ukhuleka is the more ulakha ukuthi lidlule libe nani libe namandla Nalo hlezi lilekelele ngoba yonke into engaphansi komthunzelanga ibona eyakamveli inyanga ngisho. Yebo, kunjalo. Yebo, so kumele sikhuleke, akunamajiki la, akunamasilamusi la. Yonke into ihamba ngani ngokweqiniso. Angisho njalo mfowethu, Yebo, kunjalo. ungaphefumula. Yebo Nkosi yami, kunjalo impela konke esuke sithi siyakwenza. Kusuke kuhamba sithi makuhambisane nani nedlozi. Yebo. Ukuthi into nento esiyenzayo amayihambisane nedlozi. Yebo. Ila kuchazeka khona okusho ukuthi-ke isilwane kasikho. Yebo. Kuba yini amakhubalo nje kuphela. Amakhubalo. Njengeyintindini nje. Yebo. Ukuthi okay mangihamba nje olophondo lami lokuthandeka ngangifika khona ngiyathandeka nje bayangithanda ngapha nangapha noma uphondo lani noma uphondo lokudonsa imali noma uphondo lokukuvikela noma uphondo nje lokuthi ke wena uhlezi nje uqinile ungashayeki kalula. Asikhulume ngezizwe-ke ngoba ngiyakuzwa ukuthi sokhuluma ngephondo lokudonsa imali. Izizwe yizo ezidonsayo. Yeah. Masakha izizwe lapho imali siyayidonsa. Yebo kunjalo. Angisho. Kodwa ibutho liyayidonsa imali. Alidonsa imali ibutho okukhulu. Mina ngibona ibutho li-sustaina iy'nhlanhla zakho ukuthi zihlale zikhona. Ezemvelo. Ayisho manje sizama ukubatshela ukuthi umehluko phakathi kwezizwe nebutho. Ibutho kusebenza isithunywa semvelo. Izinto zakho zingavinjwa yimimoya. Kodwa ngokwemvelo makube ukuthi vele lokho owabelwe kona kungadistedwa isenzo somuntu esemimoya kodwa makube wawumuntu owabelwe ukuthi uzoba nani nemfuyo imfuyo ithole mawabelwe ukuthi vele imali uzoba nayo lokhu uhlelulayo angisho njalo kodwa ezokuvikela wena njengengane yamakhosi ukuthi ngoba phela la kulomhlaba esiphila kuwo imimoya miningi nomona ukhona. Kodwa-ke mase sakha izizwe yizo ezidonsa imali. Izizwe yizo umuntu ongakwazi ukuphengula ongathwasanga uyakhona ukuphengula ngazo. Uyakhona ukusebenza ngazo zimtshele lento kalabalozi lapho kalabalozi akhona ukuthi le ndoda le ize ngento so izizwe lezo mkhulu. Yebo kunjalo izizwe lezo. Nokunye-ke okuningi esesikubalile ngaphambilini. So lana basically mkhulu besifuna ukwazisa abalaleli ukuthi nathi siyingane zamakhosi nathi singabathandazi siba nazo izinto ezisiprotectayo ey'qondweni zethu zisilekelele futhi kulomsebenzi osiwenzayo ngoba ngiyazi ukuthi thina abathandazi most of the time asisebenzisi izizwe sisebenza ngani ngebutho. Ngelinye ilanga-ke sizabuya sinabe deep ngebutho siphinde sinabe deep ngani amajaji abantu abaningi bayafuna ukwazi amajaji njengathola ucingo labangibuza ukuthi egogo amajaji uyawenza na uyayibona into ezinjalo kodwa kwamanje la emakhosini kwandaba ezitha la kukodwa uyalihaha ibutho lamakhosi siyalenza iphondo lokuthi mawumthandazi ulifake ukuthi ube protected siyalenza and uyakhona futhi ukuthatha the very same phondo futhi ulifake emotweni yakho ngoba imoto yakho igade impilo yakho angisho mkhulu ukuthi ube protected uyayibona into enjalo mawingane yamakhosi ngisaphinda mawingane yamakhosi ungayi enyangeni ezokufaka igaba imithi ifake ngaphakathi. The only time thina ingane zamakhosi sigaba sisuke sigabela umndalo mkhulu sigabela ini imlozi phela sifaka le mithi yani yemlozi egazini ukuthi umlozi wakho ube namandla sifake ini umndawo masikuparula umndawo ukuthi umndawo wakho uconnecta nawo ube namandla kodwa imithi eminingi asasiyenzi thina siyifake egazini mawingane yamakhosi kumele uhlale upure ngoba angeke ungene emanzini usika angeke ungene emanzini ungcolile uyayibona into enjalo so most of the time sikwenzela iphondo-ke eligadayo impilo yakho ibhamu ukulawa ukuthakathwa yonke lento le esingaze sibize sikwakhela iphondo ukuthi
uphondo maligade wena ngisho. Bese sikwakhele nebutho, ibutho, not izizwe. Ibutho ngoba uma ingane yamakhosi kumele ube nebutho eligada umsebenzi wakho, iy'nhlanhla zakho nesigodo sakho. Bayede Makhehla siyathokoza mabebula. Ubaba wayengazi la ngithwala izinyongo. Ubaba wayengazi ubaba wayengazi yena. Ubaba wayengazi la ngithwala izinyongo. Ubaba wayengazi ubaba wayengazi yena. Ubaba wayengazi la ngithwala izinyongo. Ubaba wayengazi yena. Ubaba wayengazi la ngithwala izinyongo.